Unega. No ni weke ko ni weka gatere. Yoko thomera haha. Jeshi tigai kongo idiama. Madamu thaitha. Na nĩ ndĩramwĩrire God na bata na inyuĩ. Wa mbere ndĩ na bata na inyuĩ nĩgetha mũtũciare. Na wa kerĩ mũtigĩrĩre nĩ mwanyitirĩra atumia aya. Nĩ mekũhikio nĩ mbaru ya mayanga. Rĩu angĩkorwo nĩ maremwo nĩ wĩra tũtikũhikio nĩ aya angĩ. Ona rĩu kadiga kuga ũrĩa ngwendaga kuga. Ndĩretanĩte mũbira, reke itwaragie maciari. Ndĩretanĩte mũbira haha Sunday twarĩ nawe harĩa Githiga second primary kĩharo Sunday twarĩ na fire. Mũbira wa andũ a Githiga versus Limuru. Timu ya Githiga rĩ, arĩ na tũmwana tuonekaga nĩ tuitũ, nginya mũbira nĩ ũkuona mwana ũcio nĩ wa ture ĩno. No rĩ moimĩte Limuru kũrĩa kwa macani rĩ, marĩa iru. Kiuria terere, timu ĩno tondũ retwo Limuru rĩ, Limuru ti holding. Nĩ ithuĩ tũgetagwo. Kaĩ gwathiĩte tondũ andũ aya nginya mĩcũri ĩno magũrũ maya nĩ ũrona Maxquembe maya ti mambare citũ. Ngĩrwo atĩrĩrĩ, aya nĩ andũ arĩa mokire gũtua macani kũndũ kũu, magĩciarana makĩhikania makĩhikia andũ aitũ, no mbegũ ĩkiumaga o mahana. Tũtiacambicũrĩrwo. Ona gũkũ nĩguo gũgũthiĩ cibũ. Wona mwaga gũtiga kũnyua kanyamũ gaka, mũgũteithio wĩra. Na niĩ ndikwenda mũteithio wĩra. Na nĩkĩo ndĩroiga njohi ĩthire. Geithia andũ aku cibũ. Thank you so much, Mheshimiwa. Kaine mwega? Ahĩndĩ ciothe. Tũkenete nĩ ũndũ wa Mheshimiwa gũka gũkũ. Tũmwĩre oke kaingĩ. Twenda gũcokia ngatho Mheshimiwa nĩ ũndũ mwena fire nĩ ũndũ wa gũtwĩciria ũhoro wa barabara. In terms of security, barabara ĩyo connectaga. Koguo it is a very important connector road. Koguo fire, thank you nĩ ũndũ wa ku-establish ũguo. Tucoke tũke ithuĩ mwena wa thirikari nĩ tũroiga ciana no mũhaka ithome. Twĩna mũbango wa kweheria ciana iria cihĩtũkĩte na igathiĩ secondary na ingĩ ci mũciĩ. Na ithuĩ tiguo, na ithuĩ gũtirĩ ci mũciĩ. Kindly andũ arĩa moĩ kwĩna ciana ci mũciĩ nĩ moke kũrĩa gwitũ obici tũrĩnjĩte nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũteithania. Na Mheshimiwa nake basarĩ yake nĩ open na ĩkoragwo ĩ fair. Na nĩ mũĩ ũguo katiguo. Koguo Mheshimiwa, thank you so much. Nĩ ndĩramenya atĩ in terms of security bũrũri wakwa nĩ wahingũka, koguo ndigũkorwo na thĩna mũingĩ. Na Ngai amwĩke wega. Thank you so much. Ngai kũhũrĩra cibũ rũhĩ. Cibũ tũgakũhũrĩra rũhĩ rĩrĩa ngaigua njohi na bangi nĩ ciathira gũkũ. Tondũ rĩu Musa tirakwaria atĩ gũtirĩ mũndũ mũrĩu weri. Ndiramenya ũrĩa ndĩroiga. Akĩmũhũrĩra itu gatha. Mũrĩre karũrĩ gatha. Mahũrĩrwo gatha cibũ. Rĩu rĩ, no ngĩrehe bara gũkũ ĩcoke yakwo nĩ andũ matarĩ gũkũ. Anake gũkũ nĩ manogete nĩ wĩra ya atumia. Wĩra wa ngiri nĩ waũ? Nĩ waũ? Wa macembe na thururu gũkũ nĩ gũkũheanwo wĩra. Nĩ mũkũruta? Njĩrai nĩ mũkũruta? Mwĩ tayari? Na Tuesday mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Si bado watu wengi hapa hawana kazi? Mimi najua nyinyi wabunge. Wale watu hawana kazi hapa, weka mkono juu. Bas. Bado mnahitaji evidence nyingine ya kwamba hiyo. Mwende mupitishe sheria haraka, hao watu wanataka wera. Ama namna gani jameni? Si tayari mumeripoti kwa site? Hawa watu wapitishe sheria haraka ndio tuweze kupanga ajira yenu. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Nyeri? Vile mpango ya pili tumekubaliana na hawa wabunge. Kila mbunge aweke ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Ndio tuwapange ninyi pamoja na ajira ya digital jobs, online jobs, ndio tuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi, waweze kujishughulisha na kazi, ndio tuweze kupeleka Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Nyeri? Vile tulikubaliana ya kwamba mama mboga lazima pia afanye kazi mahali kuna heshima. Hapa Nyeri tunajenga soko ingine mpya 9. Tumeweka zaidi ya milioni 700 kufanya hiyo kazi. So tumekubaliana na hao wabunge wenu mahali tutajenga hizo masoko na tutahakikisha kwamba tunapanga hiyo kazi isonge mbele. Tumekubaliana jameni?
serikali ya Kenya itakuwa na mpango ya vile vijana wakimaliza shule, tunapanga vile watapata ajira, waweze kujisimamia na waweze kutusaidia kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Sababu hiyo ndio tumeanzisha hii program ya housing. Niliwaambia tutakuwa na mpango mara 4 ya hii ajira ya vijana wa Kenya. Hii Kenya tumepata matatizo mengi. Tunasomesha watoto lakini hatupangi vile wakimaliza shule watafanya kazi gani. But this time round, for the first time, we have a plan as a government on what happens to our young people when they get out of school, when they get out of college, when they come out of university, and that is why we have a plan on employment in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo hapa mahali tumekuja leo. Hii site mnaona hapa. Tuko na site kama hii 50 Kenya nikizungumza na nyinyi. Kuna vijana 1130 wanafanya kazi vile hawa wa hapa wataanza kufanya kazi. Nyinyi mnanielewa? Tumekuja hapa kuanzisha hii mradi ya manyumba hapa. Hii sehemu hii tunajenga nyumba 1000 hapa. Tunajenga nyumba 1000 ingine hapa nyuma. Kati ya hii plot na hii plot iko nyuma yetu hapa, tunajenga nyumba 2000. Na tunahitaji, munisikize vizuri, hapa peke yake tunahitaji vijana 3500 wa kufanya hii kazi. Vijana wa Nyeri mko tayari? Vijana wa Nyeri mko tayari? Tunataka vijana wa kuchora wanaitwa architect. Tunahitaji plumber, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji steel fixer, tunahitaji yule mtu ya kufanya kazi hiyo ya electrician, tunahitaji kazi, hata kazi ya mkono iko hapa mingi. Ninakuuliza wewe kijana wa Nyeri, utashindwa kujipanga na kazi moja hapo katikati? Mtajipanga? Mtajipanga? Na hii mpango sio hapa peke yake. Hii Nyeri County nimesema tunajenga nyumba 1015 kwa awamu ya kwanza. Na tunahitaji vijana zaidi ya 1030 kufanya hiyo kazi. Hapa Nyeri Town, kule Mkuruweini, kule Tetu, kule Odhaya, all the way mpaka Kieni, mpaka kule Madhira, tunaweka mpango kama hii ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanapata kazi na tunapata makao mazuri ambayo wananchi wanaweza kuishi. Tuondoe wala wanaishi kwa slums, waishi na dignity na waishi na heshima, kwa sababu hiyo ndio mpango ambayo itapeleka taifa la Kenya mbele. Nyinyi mnasema jameni, tuendelee na hii mpango? Tuendelee, si ndio? Indonesia ikotirire marekerie iratathi riu riratuma mundu wothe rapakaga macani aremwo ni kugura iratathi ririku. Uguo ni kuonania paka ciarothe maragura macani manyu ni mararemirwo. Macani makiri warehouse. Rori ire ikua macani guku gutire riu kirori kiretikira gukua macani ma guku gwitu. Tondu matwara macani gicua-ine ni undu wa jamu ya macani maria meko warehouse. Kirori kiraikara wiki gitari kirabokorwo. Matereva mararara marori-ini wena witikire guthikura kirori-ini. Riu twaje kuigua ruo tucokete na thutha. Nikio ndirenda munyitirire ndwe nigetha arimi macani mathikiririo. Ndina rutha rwanyu njira iwega ndetetikirio ni athuri atumia ni manjitikiria miji ni cenjitikiria weka yore miji wekuria uyu ni ekuria. Riu ri ndirari ha Kanyore aciari a Kanyore ni turari na inyue na turarikanira turarikanire na ngana ngugicokera turoigire cukuru yo ndikurigia ringi na turaiga ni tukunyitanira na inyue na ndiramurehera desk iria ndirarehire desk njeru kuhitukira CDF uria CDF ruhi wetiga kwega kuhura ruhi no ko kana kari uguciara iro we tore ho ni anyoni andu thiete uru ya guthomera Kanyore riu ri